Kamikria State Council of Contractor and Supplier Welfare Association kila dawa bag soka jila kadai ban pia yakitenda kibahe kenang bag kontraktor tajraru kini yolat berpentrai kam hakajela presiden ka sedang ubah ban sela merbenjang rengkat kejenulang upai presiden bas sekretari ba ar kurba kila kam bag soka jila ka leben yakit kontraktor jela nama ba kinu kam kontrak bahe hak tinat soka ka ai da kitendar bahe krempia syu bat kini kelong kumba ailat bantrai tang ya gibreu nabar la keno do baka soka mta kelalong kum kasoka jogi company nam ta company bat ya company hi habia dai berkejik bantrai kam ya jel jiban mission JJM ba ban syar ong babun kontraktor trajla gra bantrai syakmat ikan ya kam handai ka basursi kelong bahadu mta kasoka kam simla pelai ya kabil ula ong ba kaseng gra dawa baka soka jila ka dai ban pelai no ya kabil Maldor syua ban kut uniusnem bala berngem lu bada kimla ban pun ulong kimban se ban mi syakmat ban pelong dak jingaki hakaju kapo la kan thoru halo kejing tumu jongi katu kat ni ki kan hun ba tumu ban khot penlong ji kijang jongi kontraktor la syak singi ka spotrik no pra hamadan kofling ya kalau babun dari kontraktor lokal di sini juga im po kataka Shield Tribe State ngim sila yo shu ka kai ko long katau ba ibu konsang ko long ba nak yang di jong government kampai khamat chu chi local contractors kani ko long ba lembaga department mupiar ada ngi pai kum ka pildi ngi pai kum ka PhD ngi pai kum ka tourism department ka health department baro di department po jela ka jungi kidan laki jong ki contractors ki bala register po ki department ki jongi andai ka ek solusi kalau anda ha ki local contractors ki jongi ki thab ek kam am di shala ki local contractors ka baboni ka ba alot kalau shaki non tribals contractors but ki non tribals company ki bawan na bajala but ki wan ban lum ban kornot yang kepisah kepada pokok jela bajungi dah kaba shim himaki bat kiso omba local contractor jungi habate subkontrak apre joki lada ka sorkar jela kadai na kamta ki company ngin hapan ong na menta shi sundang ba ka sorkar jela ha ki por ki ba lino shakba ngin ba ka sorkar ju upai ba ya upai ba na kamta ju upai ba Ndrai mentang ngilapa baka sorkar jungi ke kelalong ka sorkar jungi company na kamta ki company bat yau company kata ko di karkhana berkoi ka sorkar jungi tawang ka wei na pedeng kita hilang yo kam yo jampan ai kini kini ka wei ke ek ba pelong ni songsi shu na kaliang jongka ki contractors sudah pok jela jungi generally ni kran di barokoi ki contractors ki suppliers kelong ba mentang isa ko umdom nama boleh ngimla pa yo kam shu ka jingkhot ya ka renewal ban renewal ya ka registration to the contractor kalau manna usna lagi contractor kim renew kamu kido lo ya registration do de na ta ki contractor ki hapan ida hiru hiru de ndai ka ek daw ba ko konsang kalau bagi department scheme la pan ai kampan ke hak ni bani benta shu anda habangi pempaw kalau kani koi pat kamat ba konsang kalau ba hak bani bat kani ka action ke jongi ba menta lamba ka Meghalaya State Council of Contractors and Suppliers Welfare Association ngiyo ipat sendat ke bami apa ka Shillong Mail News kini ki singi ba lep kadai hakan nutrik kami gawe ka news ke banda lem jong ka Shillong Mail News ka court meeting contractors jong ka khasi ba chai dia hi ko thang te ha bo golfing ti kani ki ek bhan ka bangi har percaya ni ka por kani ka meeting ya ka banda lem jong Shillong Mail News ku court kadai ha ka spotrik jong ni ubnai ba menta bat ka por bakin sedang kalong ha ka khat artrik khar ba jingalam bat ka ek ka issue ka bakira magi hiro kadai ka ju ka issue ka bangila Dapkan mengingat yang juga ASEAN ila ada bikindu yo minister juga PhD department ila ada bikindu yo chief engineer juga PhD department nak tentang ni ke Jal Jiwan mission. Ka Jal Jiwan mission kalau bagi kontraktor jela jungi babon luka unta pausnam kila ada treasure mak kita biar ka bil nak kini sing babunta. Di nagaliang juga ASEAN hiru ila ada bikindu ban pentau hak mak jong kini ki anmut ban nagaliang jong minister in charge of PhD department kumjuru chief engineer ila ong hiru baik ni ngin rano ha chief minister joka jela Meghalaya bat kumjuru lamba chief minister joka Meghalaya ngin hamra hiru su prime minister joka di India yang ni kemar ban pelai no ikabil kabala na kamta ki local contractors ki badan po jela jungi nama ki bapun ki local contractors minta ki badan po jela jungi ki trade po siap na job ki don ki contractors kumongdo ki ba ngidap ba jing sungsi ka ba kraw kalong ki dei ki ba asyim ya kanun kila asyim kalon na kamta bani orang putrai ini kakam ndai ai was solusi haden laislam baklam yo ka bil kapal kalong yo tau boy kontraktor jungi bo hawan sedin pasi no ila de nama umna asyu pasi ka bil
Ti kani ke bukan ke bangi haban bu jingkeli menta yang kaban nakal yang juga association kalau biaya yang ni kam ndai sindat ni iba mana ba khot yang ni meeting la sai ka sini haban bu jingkeli mana ba khot yang ni meeting ni di contractors la sai ka sini hangte ko golfing bak ke bukan ke berlomba nakal yang juga asian hingi haban ong bangi klem khot hi nakal yang juga asian ni amdan baktip mano balai la khot yang ni meeting bat mano ba khot yang ni meeting halor ka ai ka daw la khot yang ni meeting bat ka ai ka association ka ba khot yang ni meeting nak la contractors belong sai ka sini nakaliang jong ka Meghalaya State Council of Contractors and Suppliers Welfare Association ngipan pa ni ka por baki members si berhoi ki bdan po ka jela ka jongi ki bdan lang ba ka association lani wa ki bomdang lang ka po ka association di haban sungtu himaki yala ki let ni ki mlet ni ka meeting ro nginam la ba nong ai ni ka banta ndai ka Meghalaya State Council of Contractors and Suppliers Welfare Association ka kempat chu ni ka meeting nama ka ai ka banta kongsan ka numba ka association hiro hakini ki banai ki bamta haki stik bansawan ngin sakot hi ya ka general meeting na bamta baro ki contractors kajindawa hi ni kong hi ya ka panaliang jom ka association ngilade pangkiran hiro numba ki department of repair baka sarkar jala kadiban split lada ki tender value ki poi kom ba 10 crore menta balik ke sarkar jala jengi kam laban split tang 10 crore lani 10 orang pemong no ai baki local contractor jengi kini aman try ai baki suppliers ki badan ki belong ki local ki jengi kini aman try pro contractor ni ngas tu ba ka jingle dok sarkar tu kalau ngapa pelak saya kam tam gani kesnam kini kisnam asnam masnam berit no kabangi ya chu seneng kan bagi kendut di para kontraktor ni lah kalau ayo hat di segi itu kan sya ngilap tang dak jing ut sudah jogi ni so sulai besap kita ka jing jing ja jogi ka kam ka jam ki mi osu abangi pei ko sakar jala ka jing eno jogi ni kim berkat ni mengedem kita ikam di wandra ki umat roi ka sikit ki jumi tentu ya bagi pei kita pakai sebagai wandra ki ipun ban kalau nak mentai tak beri ban apa lai tak ikut to ki bahe ban apa yo benta bentri ni kam gizam dengi ki baret ngatrai batang kasieng banyo la jenjan ta te kalau bisang sar tu kata kam tam ikut to ni ki babsai ku ki ki jogi ki basim de kiram bisa kam tam ka bedi begini JJM buni ku doktor jungi kasim da karam lagi bank don na pring ki bhabdi ja putra jogi bansiu ya kiram ki jogi ande gitu bom dan ru kira susah itu kira susah ram kira simram nani nanti badan na pring jogi kira sim la jong ki imru kata kadi masuk sangsap mungkin basim menu-menu kata ka jikit kri namata ka jinge jungi ku doktor lalu ngihapan mi ka dia kinti mentang non pau chmat banya chmat pau chmat jala namata ka jinge jungi ndrei lim tep la so ka jala kan sap ni kam sap ngiru ke jinge tindu jungi la bun ki engineer pi on lu WD building WD roads yo director of education nangta jom ka tourism ki penpawi ka ju jinge yo ba kata ka direction kawan nalo nanti benu split ya kam an ai bet packages kunta ti hani ke jingkeli jungi ke doktor belong yang soka batu kani sokar cela kadi nama ta jungi ki pachasi ki pajgaru ki pajantiani kadi nama ta jungi re abak sokar cela badan kalau kimi ki pajuni ban pe ini ki khon ni ki doktor yang ki khon ki ba ka hapan sai ni ndai ni pe menta kalau kumle dengan sokar kalau kalau penpan bukan besar ki ki cek beri warna ba kelet ni khon ni madayam kamile teman ni beri warna ba lah yang jika non penting buat use yang ni yang doktor merenew kita ki license jungi kita ki registration jungi man kisne mi pelut di phoja tanga teman renew ini registration lagi department of repair andai ki bengiyo undan bayo kamun menur tang kita betul jadi pihak yang tidak sih kata belum tak kerja pun bak kita company gimana bah bayo yang tak kerja mentoy dan ini nak duduk profit di sini kalau musuh dia usai ni wi untuk doktor di baut penaman ke sini di ngintip dah kanu tingginya ndai ngatrai ya penglong ngeji hiu definitely happen simi ni senjang bae yang ni sekemat Fikawi kecilnya keba misuhu hukum kesorkar kam sorkari nurin bat sorkar halian di contoh public sector contoh jingai kam golong sistem golong al hajar atau al hajar sanspa
kiba belong employed. Tinulog kata ka sarkar ka pensiun ya paro ki kun samla. Pinapet ka jingthok sarkar ki pensiun ki bikin tre sabar. Kita dibeli training siapa Jepang dan nursing. Kita dibagi pensiun bikin lihat kam najam re bijing pensiun bijing ki yang ini kun samla di pun kini kejelas juga kalau lelai. Nomor ba kau ini jinglan kalau ba pinapet kembali kerana tentang association bijing ni kibun kita anda dibagi khot mentah ketika tender bikhat beda package tim split show kita memberi di contractors di barit baria di balak antara di tender di batang sipulang di batang palat revenue kini kita tender di bikhat mentah tangga security bikin bed dulu berkhas nilai pulang ni kini bisa lalu sarkar ko ang ba nyihapan trehi nyihapan yeni kikijat kajong nyihapan lehi kakam begini banle kahapan berkhat bed ngadu urin hadu he ni ong berkhat an yu berit le yu bahe bala ben bit kita tender bahe ru kata kam som jing mangi sutho kita tender di bahe ba dese di ba sispa crore di ba 10 crore kita ni na pilihan jing ni binum la ben bit ya kata re sarkar ni tumu ni karpa de sarkar bakar berkhat ken la daga di tender ko 10 crore inda ai kan 10 lakh crore ilayo an berit ru menteri to tender Rei ni dapat pada mentang sarkar kelas nyoben kelas nyon ben tamu bahe ulah menteri lu berit kelas syak nak bisyarut dan rei ni kerpat di negara ni sarkar ko ong ba kala an ai kam tang arhajar san spada ke sistem te perkhat pas manusnem bolong qualified di kam di menteri ba finape ya kini kejelang jungi pun di belakang qualified menteri ya kini kam contractor start sudah mendai ubi uban tap uban kuliah uban nang start sudah uban register uban besar sudah mending usulek uban suong beka nak kuatre itu kam berarti uban nak kuatre itu kam tap uban nak tap uban specialize ke building tap ke building specialize ke room tap ke room uban specialize ke ya ke jong ke pipeline tap ke pipeline te kata ke ni split ni kerpat hadiang jong menteri jongi konrad sangma ba lalu pet ya kini study bahai kini baru khai lingba gini skill di baphe menang mi nusnam banwan ikerpat barit tamru di banyo la kada gadi ka tenda ka bari tang la gadi ka kam bitang sanlak ru duyo nga try ka cing kemen ni ka kasem jumu mangong ai bi kani kadi ka kamai ja kapo wala ka sarkar ka ong kamna kan provide ka government salary jobs ki babon ki kon samna ni sutho e kata ka jinge reini besutho lai ka jinge la kani lakwa pan yen ki pijat ki jomi Pilihan provide dari tenda ibarat tenda besalam, pilihan island ya baru kinong siyang bentah kini tenda begini participate